Iyi baye match ya gatanu mbonye Rayon Sport ikina iminota 90 match karangira abakinnyi ba Rayon bari guhumekera mu kwaha nk'imiserebanya. Ibi ni ubwa mbere mbibonye. Reba nka match y'uyu munsi equipe ya Rayon Sport inganyije muri equipe ya Mukura. Byari ibintu wabonaga ese Rayon Sport mirakina ibiki? Uzi kureba ibintu Rayon Sport iri gukina mu kibuga nawe ubwawe utarize ubutoza ugahita ubona ko muri Rayon Sport harimo ikibazo cya coaching staff. Ntakubeshye ikibazo cy'imitoreze ya Rayon Sport kiri hasi. Nongera kugaruka kuri uyu muntu wazanye witwa Bruno Ferry. Neva ibi ntago ari ibintu. Rero kuri match ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe muri ikipe ya Petero 4-1. Ujye kuri match ikipe ya Rayon Sport yatsinzwemo n'ikipe ya El Hilal ibitego 4-0. Ujye kuri match ikipe ya Rayon Sport yanganyijemo na El Merreikh ibitego 2-2. Urebe ni match ikipe ya Rayon Sport inganyijemo na Mukura igitego 1-1. Rayon Sport usibye kugira amahirwe muri izi match ebyiri ekipe ya Rayon ikinyemo na El Merreikh n'ikipe ya Mukura. Kwizina ry'Imana ekipe ya Rayon Sport ntabwo imerita inota na rimwe. Rayon irakina half time ukabona ko iri kwibura, ariko indi minota yindi ya nyuma ya 60 kwizina ry'Imana Rayon Sport ibimeze nk'umuserebanya bari kwirukansa. Ibimeze nk'umuserebanya uri kwirukanswa n'inzoka. Agende Bruno Ferry n'ubu ndakibaza ku muntu wamuzanye ariho ngaruka kuri babandi bafite akaboko karekare bazanira abakinnyi Rayon Sport, abandi bo bazanye n'umutoza. Ibi niko bimeze kuko hari liste nini y'abatoza bifuza gutoza Rayon Sport kandi banafite n'izina, bafite n'ibigo barenze Bruno Ferry. Ariko ntumbaze uburyo akanama gashinzwe kugura abakinnyi ndetse n'abatoza muri Rayon Sport kaje kagatonya Bruno Ferry nk'umutoza mukuru. Uzi ko aho kugira ngo bafate equipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi aba bayihe Bruno Ferry ko byaruta bakayiha Romami Marcel. Uyu Romami yayibyimba 100% none cyane karangira. Ariko uyu mutozo uramureba ntiyumva, afata abakinnyi yazanye akabari bashyira mu kibuga. Nk'ubu muri murambwira ngo uwitwa Joachim Vininho akora iki mu kibuga? Akora iki? Ushaka ikintu aza ngakore mu kibuga ukakibura. Niki kimuzana? Uzi aho kugira ngo ngiye mfata umwanya wanjye shyemo Vininho, byabura ngahindura tactique, nkashyiramo Toni Kitoga, uriya muswa ngo ni Joachim hanze nkamunaga ibishanga. Ekipe ya Rayon yakina nose nk'ubu imikino Vininho amaze gukina, wambwira ngo yakoze iki kitakozwe n'aba Fisto? Uzi ko urebye kuri statistique ukareba imikino Fisto yakiniye niyo Vininho amaze gukina, usibye kwitwa ngo umwe n'umunyamahanga undi n'umunyarwanda, nta difference irimo. Niko bimeze. Match zinga enye 0 shot on target, kandi gukina usatira. Urafata umukinnyi w'umudefenseur yitwa Bangara ukamuzana hagati mu kibuga ngaje gukina gatandatu, uraza ukamureba ikina kora. Kwitwa ngo ni umunyamahanga nibyo bimuha umwanya wo kubanza mu kibuga. Uzinye ko byabura nkashyiramo Ntarindwa Aimable byaruta. Fata Ntarindwa Aimable umutereke gatandatu hari abasefu baragiye mwarabirukiye ngo nabaswa, nibyo baragiye. Ariko ninde uzasimbura Sefu tubona hano? Uyu Bangara atandukanye na Sefu. Reyo ifite ikibazo gikomeye mwa bantu mwe gikeneye kwicarirwa kigashakirwa umuti. Nomero 6 muri Rayon Sport arakenewe kuko uwitwa Rikao Kitoko Faustin Pizarro yaje muri Rayon bizwi ko akina nomero 6, ariko yagiyemo ibyo yakoze kuri match ya APR twarabibonye. Ni umukinnyi ufite amadeshe menshi, akina imbere agasiga umwanya we. Uzi ko ameze nk'ukina nimero 8 box to box. Niwo mwanya we nge niko namaze kubibona mwa bantu mwe. Abareyo mushinzwe kurebera ekipe, mufashi ikipe ijye ku isoko izane nimero 6. Mwagize amahirwe mubona Nshimimana Ismael Pichu ari kwibunza ntimwamufata, ari naho yigira muri polisi. Mureba mwiringira abo ntavuze barabatamaje. Why not mutazanye Pichu? So ntari narenga
Mercato iracyarimo, ariko mwibuke neza ko uko umunsi ushira haza undi, ari nako isoko ry'igura n'igurisha rigenda rirangira hano mu Rwanda. Hari ba Yannick Mukunzi bari hanze, nta makipe bafite, nibyo bamaze igihe kinini badakina, ariko abo mwazanye nabo ntacyo bamaze. Bari bamaze iminsi myinshi badakina, imyaka yari bayinyagateke batazi ikibuko kimera. Murabazana mu bahikizere bajya muri Rayon Sport bambara jezi y'ubururu n'umweru. Aba rero biteze ngo barabona umusaruro, ariko biranga. Rero ni mugende muzane na Yannick aze mubana nk'abandi. Yannick Mukunzi hatagira umureyo antera amabuye, never. Ndabizi muri comment muraza kumanura imiriro, ariko mwayimanura mutayimanura, just ukuri n'ukuri. Ntabwo guteze kuzahinduka ikinyoma. Yannick Mukunzi naze ajye mubana nk'abandi, akine nimero 6. Uwitwa Faustin Kao Kitoko Pizarro yigira imbere ku 8, dore Abedi yababaye flop. Hanyuma imbere yabo ku 10 undinde kuzana ibyo guhenyeka Tambwe Gloire, never. Tambwe naza ajye ku 10, uriya muturage ngo ni Vininyu hanze ibishanga. Asumana cy'uruhande rumwe, urundi dore Basane agiye kuza arunyureho kuri point mushyiriho forunganye. Just Rayon Sport niyo undindi bindi mabangara ibishanga. Ariko umutoza se arumva atabyamye kuba yazanye. Mana Rayon Sport itera gahinda. Iyi ni intera gahinda, sinabura kubivuga. Nta jambo umutoza agomba kurusha abayobozi ba Rayon. Abareyo nimwe mufite bias ku mutoza. Nibyo ni ubazwa reziritsa, ariko se nabazwa reziritsa muri mugahinda, byo biraza kubamarira iki? Afhami ya Rotifi yavuye muri Mukura araza ajya muri Rayon. Abo mutoza mukuru akina match zitarenze 3, ahambirizwa riva adahawe n'imperekeza. Yigirwa muri Tunisia arica arituriza, arabarega arabatsinda muramwishyura. Rotifi yazize iki? Uyu muturage ngo ni Bruno Ferri amaze gutoza imikino irenga 5. Nta match n'imwe Rayon Sport izi. Ku manota 15 uwitwa Bruno Ferri afitemo amanota atarenza 2. Uri murambwira ngo uyu mutoza ni gatiki? Uburozi uyu mutoza yahaye abareyo n'uburozi nyabaki? Coaching ifite ikibazo muri Rayon. Ibi ndabihera ku mutoza w'abazamu witwa Bakame, nkabyegeka kuri Mwambari Serge umutoza wa fitness adono niba nibeshye, nkabijyana ku mutoza mukuru Bruno Ferri. Romami Marcel ararengana. Ikibazo abamvuze nibo kiriho, ntihagire umuntu ushakira ikindi kibazo aho kitari. Ikibazo kiri kuri coaching. Ibindi byose abareyo mwavuga bisa nk'amatakira ngo murebere ikibazo muri coaching. Umutoza wanyu ntiyumva, ashaka gukinisha abakinnyi yazanye. Mwakoze ikosa rikomeye murekura abakinnyi mwari mufite, muzi ngo murabasimbuje. Abo mwazanye ningwiza murongo baje barya ibitego 8 kuri kimwe mu mikino 2. Asa uri murambwa ngo kweri mwakoze iki? Uzi yuko byari burutwe mugahamana abakinnyi mwari mufite? Nose ni burugero uyu Vininyu Kamaro nibandaho ntari gukina ku 10, sometime bakamuhenye kaca ku ruhande. None se wa mwana w'umunyamari Adama Bagayoko we yaratwaye iki? Fasha umbwire yazize iki? Man bite yagahinda. Kwaza kana nigendere. Mwakoze kudukurikira. Iyi yari Inyenyeri TV Rwanda. Naho ngiye umva kuri mikoro nitwa Clever Regis Peterson. Ciao ciao, hasta la vista. Imana ibarinde.